ରହିବାକୁ ଦିଅ ଦୟାକରି ତମ ନୀରବ ରୁହ ମାଉସୀ ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ ଦୁର୍ଗା ସହିତ ତମର ବାହାଘର ହବ ଏ କଥା ତମ ମା ଦୁର୍ଗାର ମା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମନ ସେତେବେଳେ ପଛେ ଆସିବ ଏବେ ଦୁର୍ଗା ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି ଆ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଶୋଇଛି ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲାଣି ରାତି 4ଟା ବାଜିଲାଣି ଏ କଥା କହିକି ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଦୁର୍ଗାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସ ଆସିଲା विषय में से वीडियो क्लिप्स ऑल न्यूज़ चैनल पहुंच जाएगा नहीं तुम्हें चुप कर दिया ना कौन दुर्गा तू नहीं खाना को जा तुमने कसम सत हाँ सत दुर्गा पाखर तू नहीं जीव बाहा तुम मना करदब आगुरी बाहाना कर देखा करने को चली आसला ଏବେ କାମରା ବହନା କରି ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି କାହିଁକିନା ଦୁର୍ଗାରେ ସେ କିଛି ଦୁଶୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ ଜମା ଡେରି କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ଭୟ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବି ସମସ୍ତେ ଆସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଅପରାଧୀ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆରେଷ୍ଟ ହବ କଥା ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କହୁଛେ ତାପରେ କ'ଣ ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଜନଗହଳି ଭିତରେ ଏକା ବାଟ ଚାଲିପାରିବ ମହଲ ଯାଇପାରିବ ପାର୍କ ଯାଇପାରିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ହସ ଖୁସି ହେଇପାରିବ ପୋଲିସ କ'ଣ ତାକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭାବି ଥାନାକୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରିବ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବା ବାହାନାରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବ सदर पड़ेगा ये तो तुमको थोड़ा धोएगा क्या बिल्कुल धोएगा कौन धोएगा ताजे क्या कॉलोनी का कौन सी वकील पर मौजूद भीतर केस लड़ी नहीं कौन सा पता नहीं ताकू कोर्ट रे ओए हमारा गुरु वाला तो का से संपर्क कर मत पैसा नहीं पर निजाड़ी तो कांडा का एंजॉय करना बेटा तुम्हारा पुराना पुलिस पचारिबो वकील पचारिबो विचारपति पचारिबे जनसाधारण समबदन जन पचारिबे से गोटाए प्रश्न गोटाए उत्तर मो झियो सारा जीवन बलात्कार शिकार होतब तेणु बाप हिसाब से निष्पत्ति ये केस ये फेर हबनी ताले এই মুহূর্তে দুর্গা সহিত মোর বাহাঘর করে দিন্তু তা পরিচয় বদলাই দিন্তু অপর ঝিও নহি স্বামীর স্ত্রী করে দিন্তু আর মু মো স্ত্রী করি কালি সকালে পুলিশ স্টেশন যাবি অপরাধী যিয়ে হলে কাকি তাকে সজা দেইকি রহিবি ସେଇଆ ହବ ବାପା ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ମୋ ଝିଅ କାଲି ସକାଳେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ଏ ବାପର ଗେହ୍ଲା ପଡୁଛି ନା ଏଇଆ ହେଇଗଲା ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କାଲି ତମ ହାତକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ବାପା ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି सत्तर वो झुक अपने ही नको सत्तर हमने वो झुक बाहर खाली बाहा है भी नहीं गोटे स्वामी हिसाब से स्त्री प्रति कौन सब कर्तव्य अच्छी से आपन को आई समाज को बुझे देवी काले काले बिना आडंबर दुर्गा से तो मोर बाहादुर एटा होची बहुत निष्पत्ति